magija, uroki, vudu lutke. O tem bomo govorili v tokratni oddaji Klepet ob kavi. V naši družbi bo Željko Dedić. Govorili pa bomo tudi o pristnem in iskrenem izražanju čustev v odnosih. Tudi takrat, ko moramo nad kom, ko moramo pokazati zobe. Pa tudi o analizi Tesla sinhrona pri njegovi uporabi pri sladkornih bolnikih, pa tudi pri premagovanju spomladanske utrujenosti. O tem bo spregovoril upokojeni inovator. Ležno pozdravljeni, neverjetno je, do kakšnih ljudi prihajamo dejansko preko te naše misije izobraževanja in raziskovanja vsega tega, kar je. Kolegica Penelope mi je poslala informacije o eni osebi. Takole jo je opisana, gre za gospoda, ki brez nekih datumov, podatkov, zares konkretno vidi vse stvari, kličejo ga po celem svetu v samostane, v Rusijo, Italijo, povsod, ker ima tudi neke določene blagoslove. Prav napisala mi je Penelope, da ima blagoslov od samega Pavla, patriarha, pa še en drug blagoslov, tudi znanega svetišča samostana Ostrog na področju Črne Gore. In gospod ima posebne sposobnosti, tudi tiste najbolj trdovratne, če lahko rečem, oblike magije, vlaške uroke, recimo vse to je sposoben reševati in ne boste verjeli, danes imamo to srečo in to čast, da je v naši družbi prav ta oseba. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, gospod Željko. Dobar dan, bolje vas našao. Odkot vam vse te sposobnosti? Kdaj ste se pravzaprav začeli zavedati, da imate nekaj drugačnega oziroma da imate drugačno življenjsko pot kot ostali? Pa gledajte, dolazim iz jednog mjesta, iz Bosne, iz Laktaša, gdje tu i radim i živim. Međutim, još kao dijete imam nešto urođeno. I onda je trebalo vremena da prođe, da bi to došlo samo po sebi i da me povuklo na duhovnost, na jednostavno da bi me povuklo Bogu, krstu i svemu ovome što se bavim i dan danas, jer dugo godina radim preko 30 godina. Wow. Da. Imate tudi posebne blagoslove. Kaj to pravzaprav pomeni? Kako človek pride do teh blagoslovov? Pa svaki čovjek treba da ima blagoslov za nešto što radi. Aha. Ja sam imao ludu sreću da u ovome poslu s kojim se ja bavim, jednostavno da sam uspio da dođem do gospodina Pavla koji mi je dao blagoslov da mogu da radim. Jer čovjek bez blagoslova ne može da radi. A sa blagoslovom kad radi, to je nešto drugo. Na kakšen način pomagate ljudem? Pa da vam kažem, gledajte, što se tiče medicine, tu se ne petljam. Bolest je bolest, doktor je doktor. Sve gdje se dešavaju čudne stvari, gdje se neobične stvari dešavaju, gdje je negativna energija, kosmička, gdje sudara se nešto što ne valja, tu mogu da pomognem, zato što ja bavim se ezoterijom najviše, a molitvama. Najviše mi molitvama pomaže. Molitev kot taka dejansko lahko pomaga? Da, molitva je nešto najjače. Molitvama se uvijek borilo i protiv demona, i protiv zla, i protiv svega. S tim što ja kroz život, kroz rad, puno sam ljudi primio, znači puno se bavim ovim poslom gdje jednostavno za mene ta molitva, svaki čovjek ima različitu molitvu i različitu formulu. Kad nađem pravu molitvu koja treba za njega, osjetim kako šta treba, onda jednostavno sa tom molitvom pomaže. Zanimivo. Omenili ste oziroma prebrala sam o vas, da se ukvarjate tudi z nekimi lutkami. Da. Ja sam jedini u Europi koji posjeduje ruske lutkice čudotvorne. To su lutkice posebne, gdje jednostavno u Rusiji se radi, to je ručni rad. Lutkica koja je svaka za sebe specifična i koja jednostavno, to su unikati. I ona dolazi preko jednog manastira u Crnoj Gori, gdje tu imam blagoslov. Preko tog manastira one dolaze uz blagoslov i onda i ja prosleđujem onome kome treba. Znači lutkicu dobije onaj gdje ja osjetim da treba da dobije. Vudu lutke. Vudu lutke su nešto drugo. To je nešto negativno i nešto loše. Ovo su lutkice gdje nemaju lica,
gledaju vašim očima, vašim licem, znači su žive sa vama i srastu sa vama i jednostavno to su čuvar kuće za čitav život, ali jednu dobru porodicu koja gleda da se bori dobro u životu, koja vjeruje i u Boga i u dobre stvari, da normalno žive. Omenili ste molitev, omenili ste te lutke, ki so poseben blagoslov. Veliko pa se ukvarjate tudi z magijo. Da. Kako vi sami, kako ljudem razložite, kaj magija pravzaprav je? Ker nekateri pravijo, da je magija že to, da mama reče svojemu sinu, iz tebe nikoli nič ne bo. Sad gledajte kako ide. Magija je veliki pojam. Imate gdje je loša, ta crna magija, to je nešto strašno gdje se dešava u porodici. A imate gdje jednostavno na nekoga nešto bude napravljeno ili nešto negativno. Da vam kažem, današnje vrijeme je loše vrijeme gdje nema ko kome ne želi zla. Zašto? Ne znam. Ja uvijek imam definiciju dobro dobrim se vraća. Međutim, šta se dešava u životu? U životu čovjek ne može činiti zlo, a nadat se dobro. To je jedan bumerang života gdje ima neko ko to sve reguliše kako šta u životu. E sad, ako vi činite dobro, mora vam se vratiti dobrim. Ako činite loše, vrati vam se loši. A u magiji, magija je ovako, kad to čovjek malo gleda, onaj obični čovjek, magija je nešto strašno. Međutim, za mene koji se bavim otklanjanjem te magije i toga svega negativnog, onda to gledam drugačije, jer nema gdje se osob ne može pomoći ako vjeruje. Mora vjerovat, prvo mora vjerovat, a da bi joj se moglo pomoći. Kod doktora ne možete otići ako ne vjerujete. Prihajate z Bosne. Da. Je to samo prepričanje Slovencev, da je tam več te magije, pa več te urokov, kakor pri nas? Gledajte, nekad je bilo to samo u Bosni, tako se to gledalo. Međutim, sad je to rasprostranjeno svagdje. Nema gdje nema. Kažu kad bi Bog spojio dobroga i dobroga, onda ne bi bilo zanimljivo u životu. Nema gdje se ne dešava. Ja često putujem po svim tim evropskim zemljama i sve mislim, ajde možda to samo tamo ili možda će biti bolje. Nema bolje. A valjda je došlo vrijeme da se selektuju ljudi, mora se izbalansirati dobro i loše. Da bi jednostavno isplivalo, jer ne može biti u jednom gradu da budu svi loši, a u drugom gradu da budu svi dobri. Kad bi to tako bilo, onda ne bi bilo ravnoteže, a mora se vratiti ta ravnoteža. Torej, vi, ko nekoga vidite, prepoznate, ali je bilo če je bil nad njim izrečen kakšen urok? Tačno. Osjetim šta je dobro, šta je loše i koliko treba šta kako pomoći. S tim što ja imam jedan ovako drugačiji sistem, to mogu ovako reći. Ja gledam čovjeka koji je pod magijom, koji je tako pod tim negativnim utjecajem, gledam da ga gurnem što više u još veći problem. Da vidim kako će se izvući. Jer džaba je ako ja pomažem. Ako vi ne želite da vam se pomogne. Ako vi želite da vam se pomogne, onda vam nije problem pomoći. Dobro, razumem. Ali obstaja več vrst teh urokov? Da. Ima dosta vrsta. Ima gdje urok naprave, najteže kad naprave na komplet porodicu, gdje se počnu dešavati, gdje počne zlo, umiranje, pogibija i sve. I onda tu nestaje. Tu kad krene tako na čitavoj porodici, onda se tu dešava uvijek do 3 žrtve. Sigurne su. Znači, može ići s koljena na koljeno, može ići do 9. koljena. Veliko smo že, oziroma slišali smo že o vlaških urokih, da ne bi bili to eni izmed najmočnejših na svetu dejansko. Kako vidite to, kako to zaznate, kako to rešujete? Vlaška magija se prenosi s koljena na koljeno. Uvijek je bilo da te stare bake prave nekome nešto i kad dođu oni u tu starost, kad više što se tiče života i svega, on moraju prenijeti na nekoga. A uvijek prenesu na žensko dijete. Jer žena, ta koja se bavi sa tim negativnim, ona veće zlo može nanijeti. Muškarci teško nanose zlo. Zašto? Zato što kod muškaraca je to drugačije. Ima jedna definicija, kažu ako je čovjek dobar, on je dobar. Ako je loš, on se propije. A definicija kod te vrste sada, ja to kažem, nekad su stare bake koje su pravile, skidale, prebacivale na razne životinje. Sada imate jednu vrstu tih osoba, tih negativnih,
ne znam kako dao definiciju da je nazovem, koji jednostavno ne prezaju ni od čega prave redom. Valjda se hrane sa tim. Nemaju on od tog ništa, ali uživaju u tuđoj patnji, nije važno da li se neko patio, mučio, on gledaju da u tom uživaju i valjda se sa tim hrane. Živimo v sodobnem svetu visoke tehnologije in informacijskih sistemov in tako naprej. Človek bi mislil, da tega več ni. Da, tog ima previše. Previše ima, previše zavidnih, previše ljubomorni, previše ljudi koji ne trpe nečiji uspjeh, napredak. Zato nam se ovako i dešava. Pa mnoge ove elementarne nepogode i sve što se dešava kažu dobar je Bog kakav je čovjek. Čovjek se mora malo prilagoditi prirodi i svemu. Jer kad pogledate te razne suše, razne vremenske nepogode, poplave, nikad se ne dešavaju u istom mjestu, interesantno. Uvijek se desi negdje, valjda negdje treba poljuljati to malo, da ima puno zla sve. Znate kako, jer kad se desi loše, onda prijatelj, komšiji treba pomoći. A ljudi više ne gledaju ni koji komšija ni šta je. Kažu ujutru kad se probudiš, pogledaj prvo u sunce pa u komšiju. A sad više vrijeme je čudno došlo gdje jednostavno ljudi se ne poštuju. U porodicama teško da se poštuju i to su jedna loša vremena, a opet se moramo vratiti malo unazad. Opet čovjek bez čovjeka ne može. Mora živjeti skromno i treba gledati kako nekome pomoći u životu, jer uvijek će se dobrim vratiti. V Slovenijo prihajate ne tako zelo redno, ampak pridete in Slovencem potem pomagate, da presežejo vse te zadeve. Dosta mi Slovenaca dolazi, međutim dosta je ljudi iz Bosne koji su u Sloveniji. A ja sam taj koji tako ide gdje su čudna mjesta, gdje se čudno dešava, jer to me privlači. Prvo me privuklo ovo u Postojni čovječja ribica. Zato što svagdje neko mjesto ima specifično nešto za sebe. Bog je dao da to bude tako. Onda imate Cerkniško jezero, gdje kažu po starom predanju i legendi da se tu ima dan kad se vještice kao okupljaju. I kako vi vidite to svojimi sposobnostmi? Gledajte, legenda je legenda. Međutim, ja sam bio na tom jezeru i ima nešto čudno. Ima energiju. Ima energiju. Sve zavisi kako čovjek ode i zašto ode. Ako čovjek ode iz nečega što vjeruje i drži se dobro će mu se vratiti. Kažu čak da i ta čovječja ribica je viđena na jezeru. Znači... Nekaj čudnega. Sploh pa s tem križom v roki, zgledate kot nek eksorcist. Nisam, da, to mi je od patrijarha Pavla krst. I to je krst koji nikada ne ostavljam. Krst koji mi služi jednostavno što se tiče mene energije kad osjetim šta kako i jednostavno je uz mene. To je uz blagoslov. Torej, to, kar vi počnete, da ljudem pomagate te magije, pa te uroke, pa te zadeve, to ni eksorcizam? Nije. Eksorcizam je nešto drugo. To isto čovjek mora, malo ljudi ima koji to rade, ali to su ljudi koji moraju imati blagoslov da to mogu raditi. I on samo radi to. U ovom slučaju ja se bavim duhovnošću, bavim se jednostavno kao terapeut duhovni, gdje ljude treba usmjeriti, vratiti u normalu i gledati da normalno žive. Na kakšen način pride do nekih urokov, do neke magije? A se to lahko nadaljavo naredi, da ti nekdo pošle to, ali potrebuje nek, ne vem, ali las, ali noht, ali karkoli? Kako je s tem? Pa prije bilo tako, po tom načinu na koji vi kažete. Međutim, sada vam je dostupan internet, telefon, zlo, gdje lako dođete do slike. Na osnovu slike može da se radi svašta. Na osnovi slike? Na osnovu slike može da radi svašta. Pazite, vi ne morate biti, imate ljude koji su podložni tome, ima ko nije, na nekog ne može djelovati. Ali na onoga što je podložan tome, njemu se svašta može desiti u životu. Ništa mu se dobro ne može desiti. Ja, na primjer, kad putujem gdje su manastiri, gdje je svetinja, imate ljudi koji nikad ne trebaju doći tu. Ali imate njih koji dođu da sa sebe skinu nešto loše. Ali negdje to treba da pređe. Sve zavisi ko je kakav. Neko ko je nedužan, ko nije kriv, može da osjeti to i da
nadrlja u životu, ono što kažu. Veliko ljudi pravi, nekaj je narobe v mojem življenju, nek urok je nad mano, neka magija je dejansko nad mano, pa v bistvu niti ni. Je samo to, da so v vlogi žrtve in da dejansko iščejo nekaj izven sebe, ki je problem. Gledajte, kažu kad se čovjek probudi, da zna koliko je rizik taj dan, ne bi se budio. Ali ne može se tako živjeti. Međutim, gledajte, ako se to desi, tu imate dvije vrste ljudi kod takvih slučajeva. To su ljudi koji jednostavno ima nešto je puklo, gdje je nešto negativno preuzelo ga, ono što kažu, uzeo ga đavo i ponio. I tad se desi to. Ako ne, tad ga Bog spašava. Sad gledajte, nekog nekad treba spasiti u životu, a neko treba da traži pomoć da bi se spasla. Jer ja ne mogu vas spašavati ako vi ne tražite pomoć. Tako da kod tih ljudi, kod tog svega, jednostavno to su neke stvari koje sad postaju u ovo turbo vrijeme, postaju normalne. Nekad je to bilo teško da čovjek pomisli. Međutim, sada kako život, kako donosi svašta, tereta puno svega, ubrzan je život, više ljudi ne sjede normalno, ne odmaraju normalno, ne druže se. Sam sebe, danas ako vi naumite da vam bude dobro, ne mora znači da će vam danas biti dobro. Ako nešto isplanirate, ne mora biti, sudbina je čudo, čovečija sudbina je čudo u životu. I to su neke stvari gdje vas Bog vodi kroz život. Sad, ako se nešto desi, a čovjek je bio veliki nevjernik ili nije, mora se zapitati otkuda to kreće, odakle kreće, šta se dešava i zašto. Zato što kod takvih slučajeva može da se vuče s koljena na koljeno, pa da neko ispašta. Ne mora ispaštati prvo, drugo, može 5 od 10. Jer niko ne zna šta nosi od predaka i od svega, šta nosi i šta će doživjeti. Kažu kad čovjek umre, nakon 76 do 80 godina naučno dokazano je da ta duša luta i rodi se ista osoba, isti mana i osobina. To vam je, ljudi, mnogi dođu u neku prostoriju, u neki grad, kao da su već bili tu, kao da i nešto podsjeća. Ali to vam je sastavni dio života. Ovo zemaljski život je ovakav kakav jest i on je prolazan. Mi smo svi Božje sluge gdje služimo na ovoj zemaljskoj, a onda dalje kako neko će u raj, a neko neće. Prav zares. Ja, jaz vam želim vso srečo v Sloveniji, tudi v tem smislu, da boste lahko pomagali čim več ljudem. Zdaj v mesecu marcu, aprilu boste tudi nekaj tukaj v Sloveniji, kaj ne da? Da, tu sam. Odlično. Da boste lahko ponudili pomoč vsem tistim, ki jo dejansko potrebujete. Sve što mogu pomoći. Pazite, nisam čudotvorac, kao čarobni štapić pa da se može, ali ima ljudi gdje imaju vjere, nije problem pomoći. Može se pomoći. Kako pa lahko ljudje sploh prepoznajo, da mogoče imajo kakšen težav, ki je vezan z magijo, z nekim urokom? Lako je prepoznat, kod ljudi se dešavaju čudne stvari, ne one obične, one klasične, već jednostavno ljudi se zakuju sami i budu kao zaključani, da ne mogu da mrdnu, ne mogu ništa u životu i onda jednostavno mislim, ajde, to mora tako. Međutim, kad to krene malo više, malo dublje, to dođe do izražaja sve. Kad neko nekome pravi tako zlo, loše, magiju ili nešto negativno, to se onda odražava sve više i više. I kad čovjek sam mora osjetiti i tražiti pomoć. A kažu što je čovjek više bolji, on jednostavno veći teret nosi. I dok on jednostavno dođe sebi, sad, sve zavisi kako, neko prije, neko kasnije. Najlepša hvala. Željko Dedić je bil torej danes v naši družbi, že 30 let torej ustvarja in evo, v mesecu marcu in pa aprilu ga boste lahko ujeli tudi v Sloveniji. In ja, vsekakor smo o takih tematikah že govorili. Imate torej dostop na spletni strani klepet.kavi.si, sicer pa za vse informacije, tudi kar se tiče teh datumov, zagotovo vas bo zanimalo, kdaj je torej tukaj gospod Dedić, pa 026 200 230, naše svetovalke vam bodo posredovale pravi kontakt.
Večina ljudi si laže, non-stop beži od samega sebe in igra vlogo žrtve. Ne? Drugi so krivi za moje težave. Vemo, ko s prstom kažeš na drugega, 3 prsti kažejo nazaj. Torej, ti si ta, ki se mora spremeniti.